tomate matay. Mulu tanami tarari mo korno. Tarari ka mangojor. Jadi kataon na tembung mati matay bang kubus ni usahaw. May bubos ni kuma. Ijual maja gunon, romay natin Jakarta di buong galing na sa loob. Jadi sa Jakarta itong mga retenir may nataon. Ngayon na dumanang operasi, retenir doon. Setelah 15 tahun surat itong mga orang siya. Bisa 15 tahun paling kamula patok tuhuta. Anak pemelokon na stand up comedy. Biasa dia hutan aku ini. Stand up comedy. Ibu sebang anu kuburan ni suami naon, ulah pihak sebang anu kuburan itu mengadu minat tai. Ngarobi awama sa kota Jakarta na riburi. Waduh di soda solo mami. Ibu jagal na tata na niura na tinoburi. Ini na kan. Roana naon salah rumaun. Yang kuburan di bawah aduk. Enggak. Ini baca-baca kodus itu. Saya tahu dulu sekitar. Pas itu naranya tahun. Dia bidem semangat non. Itu kuburan lokonnya nak naik. Pula pihak semangat mengadung sih. Aman, ngalapi sa 5 tahun dah kami di dahi obyo naman. Iya tung yas maro ambang lakon na ano. Rong sila ni tampak aduh tangon. Aduh apa sih bingung kurang di bawah aduh. Indah kan? Itu lebih bidem sih semangat ini. Kalau kamu semangat tu kuburan lo konet, na temangadung mo sih na tele nga mardongan emosi eh. Itu mengadung di mana? Aman. Wala na lang yan ang musirabot tanong gabi today mga dunya mga mangyalakan. Ang wala binagkimbangan lako parjulo hoy patulhom na maho. Ano silang tano? Ano silang tano? Lagi parjulo lagi. Aduh anak nagkimbangan lako parjulo. Ano silang tano? Iyo. Nagila dewa. Ay, kejadian deh, Bra. Berarti dah kayak rekor biar uting memang.